us. So back to what I was saying. Could be us. Hello paralock who bless you bon ya piki subscriber Kiba Christian yang anak support teman tasngi ngat yo ki komen katukan ne dan boang ba balai ka mobile jong ada le kai game kami advertise hot kami advertise balai kumbang la kladan kawe ke video hapo channel jonga te pila ban like pila ban sa chang to kumno balai kami advertisement haba le kai game Dep kadon ke video ke bang upload pila ban page na po channel jonga ngalai kai kam to di tik patik kam ya like re ka long bait 100% tam tas ni kwa open sai phima kidon baong ba da on shot sting don banga thok hajin siam jonga te ngam thok kadai ka basisha bat manta ngala lap chuchu ki bakam best chuchu ki bakam kidon ki bam na pedang ki tibar game patlap ya kan ne katrek kadon na posting phone jong pi telada ngakerpat ya pi lada kloi bet pyndap 1000 subscriber bat 100,000 ke por ke kenta bapek dengan sapen I ya kan ne katrek ma paralock kumna ba pin on ya ka setting jo pi knang ba kan headshot ba bat kan ne phap lai na posting chui ka ya pi phap lai na posting bat phap lai na po kadon na posting mobile jong pi kadon bet pin haptik be ya kan ne ka jong ka free fire kan bit ho DTH free fire dan asu tu ya pi tela da kloi men pyndap 1000 subscriber ngan sa hika ya pi kumno ba pin on headshot na setting phone mobile jong pi dengan sa ngan pin super I example ya pi ma paralock ni example ya pi tapi tap scroll ne badan internet sedang pe pi inam scroll ma paralock pin scroll kumne pet paralock kamlang ma paralock ban tik hang ne po te omlileng sa shuring daka phone jonga daf itu in page une phiap on ni une kam shot ba phone jong pi ngek try pi phimyo I mal nga scroll yak internet serum udon une u switch ban on ban kam best shot ke te chubu pata pin la ban klik photo ma ngan pen I ya pi ya kaneng nam hika ya pi kat pa pi pat la ban pyndap 1000 subscriber nga te klik photo pengen zoom ma paralock pis ong banga thok renga ngam thok apni ka ya pi ni video dak jing sisa banga ngalap hi ma paralock tapet kato kalang kup to ma te pihak ban on ya kan ne katrik te pihak ban box te nga ngaladap on tai kitu trik paro te ya utuk switch ba scroll nan internet sejrong padeng sapen I hak kawai ka video ladang ladap 1000 subscriber bat kana trik bangan ong 100% hendrai ka kamera psibun headshot da pidrak ro ka jamba te kane trik shwe tu ya pi te ladap pila man pyndap 1000 subscriber ngan sap hika ya kane trik kumna ba pin on dengan shu pen I ya pi nuksa bangan tes ban le kai ma habanga on ya kane katrik te pen chupet na ngan pen I ya pi ba ngale kai manga tes na shu tes bat iwe paralock te mentang coba tes ngan pen I nuksa ya pi biang klik setting ma paralock klik setting ma klik setting klik system
klik deliver option. Klik deliver option mah. Klik deliver option. Pai phinde benton on ya une mah. Ton on ya une mah perlak. Ada pidon kumne ada pimdon te sawat kumno bangan bapin lap bangan la bang pin update une bapin on une mah. Te pin wat ya ka free fire. Free fire mah perlak pet kato klik free fire. Pet klik angel mah, klik angel mah. Klik angel mah perlak. Te tang tu perlak te chol ngin ya pet no ya kata video banga tas lekai banga on ya kine. Pin la ban pet bet ya karau bapin pet ngamar kit bun baong ba shu idet nre pin pet ya karau mah perlak karau kadai karau pet kaba number 1 number 2 kum tatar tar mah. Te chol perlak ngin ya pet no.
down.